kurang kali pace sadayana kaparayun kurang kali pace bapak puhada nu simpati kapayun kurang kali pace gara-gara kurang kali pace hadir palurah ibu lurah nuhun bapak lurah di sarengan ibu lurah deui anu bos ibu bos ibu aja Siti Aisyah ibu bos Siti Aisyah simpati numbaja ibu Siti Aisyah bapak nusa ibu aja Siti Aisyah Aisyah nu sayang nu pengertian ibu bos ibu aja Siti Aisyah bos Aisyah jadi nu sayang ibu hajat di sarangan ku ibu hajat apa hajat nu pangbageran anu sayang kepayunan aturan Haji Sobari kapayun Haji Sobari simpati obat bos Aisyah di sarangan Haji Sobari ibu Haji Sobari ibu aja Siti Aisyah bos Aisyah deui anu terus Haji Sobari di sarangan Haji Sobari mama di sarangan Pak Haji Sobari anu kapayun pakarsa Pak Haji Sobari di sarangan ibu bos ibu aja Siti Aisyah Haji Sobari anu sayang bos Aisyah deui anu bagus Hendra abang aja Pak Haji Sobari anu sayang Hendra abang Haji Sobari di sarangan ku ibu aja Siti Aisyah abang Bu Hajat abang Haji Sobari Bapak Haji Sobari deui anu bager Bu deui Hendra anu sayang anu sayang Haji Sobari deui sayang deui sayang deui Pak Haji Sobari deui anu bager sayang Chandra bos Aisyah Rawat abang Bu Hajat Bapak Haji Sobari deui sayang di sarangan ku Hendra deui anu bager Chandra Karawang di sarangan Nabule Karawang so kapayun di sarangan Pak Haji Sobari Haji Sobari hari anu sayang deui anu sayang Haji kapayun Pak Haji Sobari Hendra deui anu sayang bos Aisyah deui anu bager deui sayang deui Hendra Karawang di sarangan Bapak Nabule Haji Sobari anu bager Pak Haji Sobari Chandra hayat paipos tekal Abdule lepas sakit diri abdi Hendra Chandra Abdule terus Hendra Hendra abang Bu Hajat nu simpati Hendra Bos Aisyah deui Hendra deui
hanya Aisyah. Siap Ibu Bos. Ibu Bos, Ibu Hajah Siti Aisyah. Ibu Hajah, anu simpatis. Ibu Bos, Hendra, anu simpatis. Ibu Hajah, Ibu Hajah Siti Aisyah. Ibu Bos, Hendra, Ibu Bos, Ibu Hajah Siti Aisyah, Ibu Hajah, simpati di Keboy, Ibu Hajah Siti Aisyah, Ibu Bos, Ibu Hajah Siti Aisyah, Ibu Hajah Siti Aisyah, Ibu Hajah Bos ada barang. Baruhan kali baca. Bos ada barang sorum kali baca ke boy. Bos Aisyah doi di sarang Ibuan mangku aja. Abayun ibuan. Bos Aisyah doi Bos ada barang. tadi tuh Gaduhan di showroom tadi kali baca. Bos ada barang di showroom kali baca. Raya Mangku aja. Bos ada barang. Ibu Bos Siti Aisyah. Aisyah doi Awas. Ibu Bos Aisyah ayo Bos sorot kali baca. Ibuan mangku aja. Ibu Bos Siti Aisyah. Serangan Hendra. Bos ada barang sorot kali baca. Bos ada barang sorot. Bapak Bos ada barang showroom kali baca. Bos ada barang. Bos sorot. Bapak Bos. Siap dong Hendra. Bapak Bos ada barang. Gaduhan showroom kali baca. Bapak Bos ada barang. Gaduhan showroom kali baca. Mana Asule di sana acara mangku aja Karawang. Asule Chandra Karawang. Chandra Asule Karawang. Musimpati Asule
Asuh ini sarana buat Chandra deh. Aturan kapayu. Kanu itu asuh aja. Ya aku Simpati Chandra dari kanu itu kesorong dari bos Aisyah dari ada bapak bos yang ada sorong kali itu bapak di barang di sana bos Siti Aisyah riawur lumayan ibu bos Siti Aisyah anu simpati ibu bos sorong ibu bos awas bu Basarum si hadep deui aturan ngapayun luar biasa nu nonton di kabagian panen.